voin hi September ni som zir tom ni ani kan ngai event tlan Myanmar lam chanchin thar hian bul tran leng Myanmar mipui te thlan sarkar National Unity Government in D-Day apuan nuwa in kana le in beina ana sa chho zel awangin ral tlan engemaw zatin Mizoram an lubel tuipui ral group poi me President MC Laram enga hnen atanga thudon danin Myanmar NUG sarkarin D-Day apuan awangin tuipui ral group poi me huam chunga ral tlan an lubel lea ral tlan te hi azat chiang taka hriat thei lani lo ma se vaphaya mi somsari vel an lutwa thek teya mi somthum vel khan kona mi somli an lutwa heng ba ka hian sai khumpaya lutum mi somthum vel ta chu chiau luya an la thang khang mek bok ani far kon join me president lalbon ki ma chuan far kona lutum mi engwa zatin an biak to thu soin tun din hmuna ral tlan te omna tura om to ri lo wangin an dong song thei ri lo ti a soi ral tlan te relief kema an lu ma a an om lai lok na tu school te chu zirna atan man ani to wangin man thei ani to lawa ral tlan don son konga tuipui ral gup wai me ten har sanna an tok mek ani sangau bul pang khuwa po ni lai ni le nimin khan ral tlan mi som panga an lu bela pang khua VLTF te boipui na in pang khua an en kola quarantine mek ani pang khua VLTF ta chuan Myanmar atanga ral tlan te hi sarkar school le mimal in ruak rem changa om tirin an ei in tur te po pang khua VLTF ten an ngai tua sak vek ani ti pang khua VLTF chairman le VCP ni bok pu lal piang thanga chuan a soi tun din hmuna Myanmar ram economy atlang niamna sata wangin ral tlan te hian India poisa thleng mai tur an nei lo awang le poisa thleng mai po a har sata wangin har satna na satak an tok mek ti sangau atanga kan thu don na chuan a soi nimin khan than tlang khua Myanmar Chin State kholaya CDF le Myanmar sipai te an inkap chiama kholaya sipai thi ruang pahnih charania CDF lam hi palina vaklo hliam an ombok Myanmar mipui thlan sarkar ayo special envoy Dr. Sa chuan thu chua hetiang hian a siam keini National Unity Government NUG sarkar hian military council sarkar hi palai na diplomacy mangin kan beitua politics anina anga kan kal thu in sevek to bokang khovel ram in sui khom polian United Nation hian Asian an ngai changa ma se Asian hian kum hei le chen hi Myanmar tan thu tha apa chuak lem lo Asian palai tengen na anga kan ngai tu in tun thleng hian keini PDF le ram leilung fa te ral thuam lama kan lian tuala military council te chawrau e kan thaila hian inka hai an ngen awang hian military council te thomna ni thei om ani rualin zo tur atam khop mai Asian palai ngen na anga thali chung inka hai turin le mipui kota sarkana hlan tura ti po kha zona siam tur atam hle ang Myanmar tan chuan Asian hi kan thli rang thina ma se be se bo ani UN chunga po Myanmar rama democracy thlen theina tur po hi kan ringam to lo ani ram sang in sui khom ni lo khovel ram sang zinga polian te hena kan tulut meka UN le Asian te chu angkal dan pa ngai rengin kan nor thowanga indona ma chonin kan kal zel don ani UN le Asian ti dan kan en hian eng chen nge kan ha dona eng ti khuna nge ma an lak don ti kan sia silo wangin tuna NUG hian PDF pol adina ton sia nei to mi puiral thuam keng te le thai rualte ral rel dan training chuak te po za asomnga 50% an tling to ani NUG sarkar hi mipui ai wadin sarkar ani angin
democracy tundin ani theinan NUG sarkara hian kan rilru zong in hatin mo phurna kan nei lian hle ani lelama military council te hian mipui te chunga ral thuam nen ro wa takin an la che zel sia palai tirpua engthuma an beng khon lo awang hian ral thuam veka thungrul angai dona wang hian D-Day aron piang ta ani tunah hian military council te chang le tur hian ral thuam le thiamna baka kong tam taka kan to del ve to a he revolution a hian kan chak to a ti dan thlak danglam mai chau atul to ani Dr. Sa chuan ati Sagaing region Kalimeu township vela military council te kara an kalain kalei PDF 10 bom mangin an lo bei private karin man ruwa chi hrang an phura motor som paruk zinga anunung ber kar pahnih chu bom puakin a fu thu kalei PDF zinga mi pakhat chuan majima news a hril September ni riat zandar sari vel khan Kalimeu township chimlama Kalimeu lampan mek sipai kar te an tlan lai chu thau kin le tio kon khoin kara PDF 10 bom kam te puakin an bei thu don ani military council lam hian ral thuam nen an beilet vea anua an hnung tol thuaya thi le hliam an om thu don ani azat chi a hriat ani lo thu kalei PDF ma mi pakhat chuan a soi Kalimeu mun then kata internet offline lo kania military council te hian Kalimeu chimlam kian ta kho a chena in pakwa an hal chi sakba ka dunwa kho a rualban lo mi pathum thatin lui kora an pai thu kalei PDF pol te chuan September ni ria zan khan thu chua siamin an star lang hemi boruak awang hian Kalimeu le ganggo motor kongpuya tu ma lir thei tlan lo turin mi puite an hriat tira harasarna an to chuan kalei PDF 10 mo phurna an lak don lo thu September thlak khan hriat tirna an lo chhuat to ani Chin State sipai kem zinga an kem chuan ber zinga mi than tlang district chunga lungler kem chu tukin zing khan CDF le CNF te tang kopin an beya CDF lammi le sa te hi liam tuar an omnuala thu don ani ti lungler kho chung mi te hne na tanga thu don ani lungler ke mi Mizoram le Myanmar ram ria omania Mizoram lama thingsai Assam rifle kem ne na in epa omani MNF fun la ya po khan major lalun moi thu pekin be alo tok to ni in thu don ani thu don danin Chin State Falam Township Sarkar Bank Manager U Tun Mei A chu Chin mi pui veng him tu pol CNDF te chuan silai mu le lekha an vauna September ni rukhan an hriat tirna lekha an pe vauna lekha a chuan CNDF ten hriat tirna thu che hi I don ngei kan ringa Falam mi pui te sumro chungchanga om anglo taka parcel ilana sa ti kan sia tunlai harasana kara mi pui inzalo na ni baka duamna thila nia ti tolo turin kan ngen che ni ti thua chuanga heng baka hian mi pui thau sok zonga I ti fo chuan fam kholama thon ho in yang ti in CNDF te vauna le ka thona zia ani hei Chin State ta tun hmaya silai mu manga in vauna masaber ni hiala hriat ani Chin State than tlang khuwa ninga ni chhundar khatvel khan in kana athlenga military council sipai pani an thi thu tual chhung mi te hne na tanga don ani tual chhung mi pakhat chuan dar khatvel atangin an ka pa anin bei chung hi arei hlia pon lama chhuat thei ani lo CB Bank kot than tlang kho chung bazar kongpuya sipai pani an thia in po an kap chenwala achan chu sipai lamin ko chung an tong pong ka wang ani tin a soi than tlang ko chung in kana wangin in then khata chiat ba ka chena in pakhat phei chu akan thu don ani Baku Township Ganggo Region Tharlin Khua Burma sipai nimin jing khan an luta mi pui chena in an pong hal chia mai ni in thu don ani Burma sipai ho hi pui thiam ho omna hmuna mun an kwara silai an pong ka pu chiama kho chunga mi ho chu ina omvek turin an awa mi pui lam hi mun him lama an tlan chuak vek thung ani Burma sipai ho hi Ganggo region chung
khua te an lu ta in le bung ru an suwa sam chiama poisa le thil hu an muang ang ten la civil mi engwa zat an kap hluma an hrem bawk ni in kan thu don na chuan a soi khovel chanchin thar ngai nom zual te ngai thak chhun som zelang o Afghanistan President Hui Taliban ten Kabul khopui an lu dona ramdanga tlan chia Ashraf Ghani chuan Afghan mi pui te hna ngai damadil Ashraf Ghani chuan a Twitter kal tlangin ngai dam din na hi ti chuaka a kai hruai sarkar atlak chet mai awang chuan mi pui te chu ngai dam turin angena hemi rual hian Kabul atanga tlan chua ruala sum tam tak chua pui anga an soina chu thu diklo ani ti a soi ngal bok Ghani chuan rang taka Kabul a chua san chan chu a security team ten an norwang ti soya a om lui zel ani chuan sangkha zakwa somkwa chawa civil war laya tual chung in beinara phlak tak angkha a thlen non le a lau om ti min hril ni in a soi Kabul chua sangkha kadam chunga thuthluna siam har sa kalati berani ma se khathil tual chung in dona thlen ven thena Kabul khopui le chunga chengmi makta duai rukte chan him theina om chun ni in ngai ani ati Kabul a chua san nuwa Ghani hi United Arab Emirates UAE atlan chia tun thleng hian alo mani atlan chet ngala wang hian a thopui sang sang te soisel po atok na sa hlea phasan tua an pu hial ani China chuan Afghanistan tranpui na turin US dollar makta duai somthum pakat hu pe katiam chom dolna pek atum te hi eile in ba ka coronavirus vaccine te ania China thu nei tu te chuan Afghanistan a Taliban sarkar len in biak na nei an in pei thu an soibok sarkar thar ding chu boruak apa ngai chole thuai theina atan atulani anti Pakistan Iran Tajikistan Uzbekistan Turkmenistan ayote nena meeting anneya China Foreign Minister Wang Yi chuan Afghanistan tana chom dona an pek tur hi apuang ani ramdang te po Afghanistan pui tura thopui turin som ngal bok Afghanistan atanga US paite laksu ani dan chungchanga China hian alo soi sel fawa US paite chu Afghanistan ram boina nasa tak thlenga apu US paite dalu ani tir atanga laksu ani thlengin Afghan mi puite chia na thlena apu ani North Korea chuan ni lai zan lai nulama khan an ram ko pui Pyongyang nga military parade pui tham tak an bua sai North Korea hian a ma po in an ral thuam thar te po chuana tan night time military parade hi alo nei to thina kumin January thlapo khan zan lai a military parade hi an lo bua sai to bok hemi tum hian submarine launch ballistic missile pholangin hei khovela ral thuam hla omber ti in an official te chuan an soi South Korea Defense Ministry chuan zanlai military parade nei ani thu hi asoya zanda khat nulama halmoi hal le jet fighter thlok ri te po hriatura om ti soi nimin jing khan North Korea State Media chuan night time parade nei lai thalak te ti chuakin parade na chuan sipai te chuan hazmat suit an hani anram ho tulu ber Kim Jong Un point parade hi man puin thalak te po pholan ani bok ni lai ni zana parade ta hian tumdang angin ral thuam tharlam pho chu ani lawa State News Agency in thalak ati chuwa sipai te le tractor thalak te chau an tilang ani nimin khan North Korea ram adin champa National Day voi somsari pathumna ani World Health Organization WHO chuan ram sang sang hena kumin chung chu COVID vaccine extra dose booster dose pek chua khabri turin angen WHO chuan ram tam taka COVID vaccine dose khat lalalo mi maktaroi tel an lo om ti soin heti laya ram then katen vaccine dose ni mai ni lo booster dose thenga an lo pe chok chu ngoi renga lo thir an theilo ti WHO ho tu Tedros Adhanom Ghebreyesus suan asoi Geneva a WHO headquarter athu asoya Tedros suan ram house azok le vaccine siam chuak tu te nena booster dose pek chu thot ain ram re thei joka health worker le risela din munder thong jok te ta na vaccine dose khana pek chu phot chu ngai poi mo turin angen
mitam tak vaccine dose khatna la theilu an omlaya Frisena thale vaccine dose kima la lo te tana booster dose lo pek chua chu an du lo ti asoi WHO hian thamasa khan vaccine sem chu ko nga ram re theili au sa jok te in kar zawlu tuk ti ji oma ti theina tan September thla thleng chu booster dose hi petolo turin alo ngen towa ma se ti dose chuan ram sang te din mun thlirin booster dose pek chua khapun po hi po sei angai le ani ti in ni lai ni khan a soi ram ho sa tem ram re thei jok te ne na vaccine dose pek chu an tiam hi dose tu le ding on khat chuang ni ma se heng jinga za so panga ya tem hi pek chu ala ni chau ti ro chuan a soya in tiam kam na ringot kan du lova vaccine ngai kan du zo kan ni ati WHO in angen fo chung hian ram then ka chuan booster dose hi an pe chuak chun zom thawa din mun der thong jok te mai ni lo mi puinol puitan po an pe mek ani Delhi Revenue Department le Delhi Police te chuan August thachung khan COVID appropriate behavior zom lo le in kai hloina dan an siam sang zom lo mi nuai khat point pariat an mana an mi man te poisa choi tir thling khomi cheng vai bel che som thum pakhat point pali pakhat atling Delhi Disaster Management Authority DDMA chuan District Magistrate le Deputy Commissioner of Police Deputy Commissioner of Civic Bodies Officer rangte hena COVID appropriate behavior market mall restaurant bus le railway station a COVID-19 in kai hloina dan siam te keng ko turin thuni na ape ani Revenue Department team za som nga chuang te le Delhi Police team te chuan August thachung khan dan zom lo mi nuai khat point pariat bial chuang an man Revenue Department chuan mi nuai khat point panga chuang an man lain police chuan mi sing ni sang kwa chuang an man bok ani ti in official chuan a soi Revenue Department hian poisa an choi ti na tangin cheng vai bel che somni paruk point pasani pali an mu chuaka heiba ka hian ma chuwalo pun khom na huai hot van tlang muna chil chak telaka FIR sangli zaria song pariat an jiak lut man bok Delhi Police te hian dan zom lo poisa choi ti na tling khom atangin cheng vai bel chenga point paruk mu chuakin COVID kai hloina zom lo mi sangthum zaria somthum pariat an man bok Revenue Department a enforcement team te chuan mei thachungin COVID kai hloina dan zom lo te chunga chalan singria sanga an pek chuwa tangin cheng vai bel che som panga point pakhat paruk an mule tani zun thlang khan dan zom lo mi nuai khat point panga pariat hne na tangin cheng vai bel che som ni panga point pakhat pakwa mu chuania July khan chalan nuai ni point pakhat an pek chuwa tangin cheng vai bel che som thum paruk point pani pakhat an mu chuak Delhi Police ten mei thachung khan dan zom lo mi singria sang thum an mana zun thla khan mi singa July khan mi sing thum sang kwa an man mei thla a dan zom lo hne na poisa an choi tir za tling khom chu cheng vai bel che som panga point pakwa pali ania zuna cheng vai bel che som point pakhat paruk le July thla khan cheng vai bel che som ruk pasari point panga atling ani mole viewer te hne nangen na hanjep ve leila kan channel mina subscribe saklo viewer te ji ngai nom chuan subscribe ti kha metin milo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chawa tin kan video upload tharte in lo mu ngal zel theina turin ol samjo ka in lo view theina turin notification bell kha met ula ola in da don ya